Kastoy tirigat ti agbalin nga mannalon kakabsat. Agtudo man wenno aginit ay kat kailangan nga mapan nga agkuliglig tapno makaymula kay to iti pagay nga ingkay to maapit. Ket jay dadumad ta pasalsalilaan nga agindidigos iti tudo tapno lang makuna nga ada aramid na jay taltalon. Ay tanapan ni Kuya Poweren kayang-kaya na ata tanagan na payla ang power ay kat quality talaga nga kaya na data. Ay kat ni mapan may surutanan tamakay osyoso kami man dahito asawa nga partikiro. Taplano may kumagkaagpidot kami iti kwa ararawan ngam makita ada mapidot me. Ni naglamok. Grabe. Nagmet gayam tag di gusto daw. Sito gayam na dito tanong takwa di tanong ko ang umato kadam na kita makita. Madayo ko kasi. Kasi may umato na eh. Bakla. Umato. Ti problema tata ay kat nagaduma gayam nga bisukol. Sa ti biyag ti probinsya po. Nayata na po na lumlum di saka na naka-sleeper mo gamin. Apo, garbis manan kasi ano ti cellphone ko nga apo. Ay sus, datan. Ay timba mo na tanong madi mabasa ti cellphone na apo. Madi. Sabi nagina 1,000 city mil. Kastoy apo ti agkuliglig taltalo no dadya ka Amerika madim amo ati nga sikrito. No na yanak ka dita Amerika. Kastoy ti ramidan mi apo kita kami ti ararawan no dati pinagtaltalon ta isulat ti makadbalin mi nga sidaan nga libre. Kasalukuyan na tangag todo ito ayan may medyo dati low pressure na. Ya. Kaya kahit mo tayo agkuliglig dahil kadwami mamimiss na kanon 5 taon nga madi nagkuliglig so ayan na po bawal to makikita tao Sapsapo ng ararawan tayo man na lupna kasta po tikan narigat ti biyag kahit may ti narangay nga biyag ngam talaga nga ti agrikultura ka medyo narigat mo nga labana lalo no na lakat ti presyo ti ani kada kompormi yan dama ulit agtod-todo gayam na pigsa ay tani gagayem ti imbingay da kanyak nagado kan naglulumag oray na pana lang nakibuybuya kan nakimit-miter di nga kwa nagdigos-digos ti tudo. Salamat dagiti kakadwa ka nang ited madamdam maluton tayo kat buyan nyo manan